Fort Wajid Singgah, Jika Pergi Cameron Highlands. Habatoon Village, Simpang Pulai. Okey, setelah Forti Cameron Highlands ikut Simpang Pulai, hampa jangan lupa singgah ke Habatoon Village. Tempat ni memang cantik, memang best untuk kaki fotografer. OTD memang nice. Tapi main ni kena stamina kena kuat lah. Sebab banyak mendaki bukit lah. Ni beauty kan ni? Ada mic dalam tu. Tak jauh. Tak defend pun. Aduh. Lepas. Ni nak ambil gambar lah. Lepas lagi. Tak mau lepas dah. Tak balik kita. Tak balik kita.